Anyang aki din! Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, Melissa. Awan anyaman na. Itulot ka takadata ato Siyak ti adalugan na. Amom, nagasa taklaunay, tasi ka tinagbalin anobyak. Anya kalakit din bulaan nakman ngaminan. Pudno ti bagbagak. Bumabakakit din si Kaeldon. Nagadong ibagbagam dita. Kita dapat ilakad mi tigayim ko. Alawanan. Di ka makaururay, mat. Nagsasao ka dita. Kunamlan no asino ka, mat. Agpada talaang mat ang makiluglugan. Tagayim ko mat ni Melissa. Sa maysa, business partners kami. Girlfriend ko mat ni Melissa. At dati karbangak itilugan na. Ala, husto daytan. Ang mga nonya pa'y ti papanan ti saritaan. Bumabakan Eldon, tadapay customer akasarita mi itigayim ko. Lugan mat ni Melissa dayjay. Wen, iso tinang itulod kanyak tatang. Aniya? Husto tinangagyo tatang. Intulod na tinobyak. Imbes asika ti mangitulod ken kwa na ije balay da. Si kakit ti itultulod ti babae dito yung balay. Anya kay lagi din aya tatang. Siyempre, iso teda tilugan na. Agagat ka ngamin tapno makagatang ka iti uray motor laang no isaw. Nakababain ti kasta. Babae ito umay mangitultulod ken ka. Makitan to no adda ti mayat apagtrabahuan tatang. Ay, nagadudita. Talaga laang kit day. Asadot ka. Naladaw takit din. Makapasurong namin day dyan nga Eldon. Anusan ta nga urayan. Alas 3 ka nung agsasarita tayo. Pasol ti boyfriend mo, no apay naladaw ta. Nagpaitulot pa lang kami ni Jibalay ta. Anya kalakit din friend. Agkalma ka lang. Suruam namin tanubyom. Tapno muna mo tagdiskarte. Sana mang namnamaken ka. Kat isumat, friend. Kanayon kumat nga ibaga nga agaplay. Ngamdak sang gasat, tasaan mat ama pagasatan. Amangan no di na ngamin serious wen tagaplay. Wano saan? Amangan no kung kunanalaang tapno di mo ungtan. Adamat tan kan kwa na Anya ngamin tinakita mi tiri lalaki aya. Apay nga inakluno pa'y laan. Diyak man mo, friend. Basta narik naklaan, nga da pa nagayat ko kan kwa na. Hello, Jenny, my loves. Ay, masurun na kun kan ka, Oh, anya man ang ti pakasuro na maya. Di ko nam kanya kat ag-date ta ita. Ay, wala niya. Nalipatak mat nga agpaiso. Busy ak ngamin kahit. Kat, saan nga raw na matuloy ti date ta? Makitan to inton Lunes. I-text kan to. Ay, siguraduam lang. Ang mga napagurayan naklang iti awan na. Wen, di ka matanagan. Mapantanto manan mangan iti paborito ma restaurant. Urayak tayo ta. Wen, mala, agpakadak nga rodan. Tane, at napay tinapatag nga aramidag. Agteksaktogan ka no sa anak abisi. I love you. Sino man ang tikinasarita may ti cellphone mo? Ay, ni Melissa da tatang. Melissa? Dinak manululbudan si Kaeldon. Anya kay lakid din aya tatang. Agrupropa ka din nga ulbod. Ay, amok ti boses ni Melissa. Iso masigurado kasana ni Melissa ti kinasarita may ti cellphone mo. Sino na jay? Babae manan? Ay, kwa tatang. Ay, panggasim man. Awan lang arodan ti makukwartam. Agkasta-kasta ka pa'y lang, man. Ay, sobra kayo umat kanyak tatang. Udno, man.
Kwa, Melissa. Papuskulo kon ati rupak. Idiritso mo, no anya ti ibagam. Tada customer minton madamdama. Ada ka di kwartam ang mabalin na mabulod? Kwarta manan? Di mo pa'y nabaybayadan ti binulod mo kanyak ideya. Talaga nga may nakasapulak ti kwarta. Sikalaan ti amo ka mabalin nga asitgak. An-anom ti kwarta aya? At dalaan ti napataga pang usarak. Hangam saan ko ang mabalin nga ibagakan ka noon niya. Manuti ka sa pulam? 10,000 ko man, adda. Anya? 10,000? Nagdakalan? No, awan. Uray 6,000 lang. Nakita ti kwarta nga nyawat mo ti dayang Eldon, friend. Buludan na ka no. Ti saludsod. Binayadan na ka ti kwarta nga utang na ken ka idi. Saan pa'y nga ron? Anya kalaki din na ya, friend. Di na pa'y nabayadan ti sigod nga utang na. Yang pinautangan manan. Kasapulan na ka no ngamin. Dang nga ka man. Pagkukwarta na kalaing dadya tao. Kaano ay nagnakam ka, friend? No umabutin iti mano aribo to utang na ken ka. Pautangam latta. Friend, San adaki sa pautang? Gamno kasta klase ti tao. Ay, agpanunod kan, friend. Amangan mo maitaren ka. Ay, agpanunod kan, friend. No ngay ibrik na ka, masingir mo pa nga ron. Awan ka diti daddo mga in-order mo, Jenny? Awan, Eldon. Dayjay laangan. Sigurado ka? Mabsog ka nga ta. Ado mo ti serving da iti ito restaurant ah. Masapol ang mabsog ka. Tadapay ti papananta, kalpasan ti pananganta. Sa dino. Sa dino kumapay. Iti sigod na papapananta ah. Ha? Katuwa na. Kaya't kuday ta. Adda ka di kwartan? Adda ka di pagbayad ta? Adda ah. Umanay pa ito eh. Adda ti emergency manik dito eh, kunamsa. Agyaman ako na, Jenny ha. Inton maminsan tumanan. Wen. I-text kanto no kaano manan. Agawa ang nga ti agpalas tani inyat orasan. Mabiit lang ah, tag-showerak 5-8. Agawa am nga roden anya lakit di matan. Wen, makauray ka di. Ay sus, pimudot man na nasigod ti ulong. Wan ta nakabaybayag kan tumot. At dapat tilakad ko inton madamdama. Di ka di matanagan. At dapat tinabati a kwarta. At dantupay pang taksim inton madamdama. Apay nga ita kailangan nagawid si Kael down. Ha? Adda na pa nagtatang. Sa dino manad. Babae manad. Anya kalakit din. Ni tatang met. Basta awanag dito'y balay. Panunutan nyo latan a babae mo ti makagapo. Am mo kan el down. Sa dino ko matidado mapapapanam. Katawan mo ti trabaho. Ha? Ay, ko. Pangasi man tatang. Di nakringringan. Nabanbanugak. Kasapulak ti ina na. Ay na. Jak mo no anya klase ti kapanunutan ti addakan ka. Awanan ti gusto man iti salon. Makapagsarita tani tinalapat, Melissa. May papanitian niya ti bagamaya. Hagtugaw ka pa eh. Dungag ka na yung bag. Talapatig ti bakakin ka. Anya kalakit din aya, friend. Pagdanagan nak matlaunay. Friend, ni Eldon ang boyfriend mo. Apay ni Eldon? Nakita nga dati babae akadwa na rimwari ti may sa hotel ita ang sapa. Anya? Ay, talaga babaero dahil ang boyfriend mo. No siyak ti si ka, isinam gid. Isumad lang nga pagbalin na kaalending. Dahil talagang mat umutang ken katam mo na.
Di nanto may maramit ti mangsukon ken ka. Asino ti babaya ka, Duana? Daka mo. Kita, data na. Adoy ti ladawan na. Ti awanan bain? Sika man laang ang tipagdamaga, Christian. Anya ti damagan niyo, auntie. Pudno ka day, nga damanan babae day chay nga iltaon. Ay, win. Pudno, auntie. Siya ka mismo ti nakakita. Kunak tumot, iso adyak kayat day chay nga ildon para iti anak ko ka. Diya ka mo man. Nanya ti impakan na kini Melissa, auntie. May samo day ta Melissa, uto-uto mga main. Amuyo ka di. Ano urnong ti utang ni Eldon ken kuana, auntie. Diya ka mo, ti may papan iti day ta abanag. 1,000 lang ti amaw nga utang ni Eldon iti anak ko. Sigun kan Melissa, nabayadan na kanumutan. Ay! Nagulbot ti anak yun, auntie. Uray piso, awan pa tinabayadan na. Sigurado akati 40 manen ni Melissa ti ginastos na iti babae na idinaminsan ngal daw. Sigurado day tante. Agtugaw ka man, tagsarita ta, Melissa. May papanitian niya, nanang. Nadamag ka, ti may papan itinubyaw. Kat ti kayat ka, i-break mo day jay ababairaw. Ha? Diyak kayat amanugang ti kasta klase ti lalaki anya. No kasta mo't lang tagbalin amanugang ka, ay uray saan kan amakias asawa. Kasano nga ro, damasingir ko dagiti utang na kanyak no i-break ko, nanang. I-break mo ngam ibagam tagbayad lata. Nagswerte mo tanda di ataaw, no thank you laang ti bayad na iti utang na kan ka. Friend, anyo tara ramida? I-transfer ko lang ti listan dagiti utang ni Eldon. Tay pakitak ken kuana. Ano kasta? Agsinger ka nga ruday? Wen, husto kayo kaninanang. Rupat kwarta day ja babaero. Umut-utang iti kwarta kanyak. Inton kwan, gastusan na para kadag iti babay na. Nangalalaan na matikasta alain na. Spoil day jay. Tunggal bumulod ngamin ken kakit ikam to matagtakos. Sa baliitan, agsingira kun iti utang. Singirak ti kwarta na grigrigatak. May aday ta. Para makita no pangalana di kwarta gastusan na. Babaero ngawan kwarta na. Anya lagi din. Manunga yan, tinaurnong nga utang na. Nasurok at 20,000, friend. Diyak pa'y nailista ti daduma. Ayaw, agasam man day ta. Ay, apo, nagdakilan day ta ay. Naimbaglangan ata nakapagpanunutak. Sayang agpaiso, no saan ko asingiran dagiti utang na kanya. Anyat araramidam dito balay, Melissa. Imayak, tasingirak ti bayad ti utang mo kanya. Anya? At to'y tilistaan. Ay, di na ko manarabagan na kasta, Melissa. Ag-break tamat langan. Saan ako nga agpaluko iti lalaki akas kan kanya. Ay, pang-aasim ata, di mo mataramidan ti kasta kanya. Tikunam ka di, kat jak amo a pinaghotelyo iti babaim ti kwarta nga inutang mo kanyak idinaminsan? Ay, sana po no dahi ta. Di ka naglibak, tada nakakita kada kayo. Agbayad ka kit di. Wano, kayat mo nga ipatarpulin ko ti panag-group-pro pa yo iti dayja babae. Ay, awanin tatang. Imbreak na ko ni Melissa. Ay, kung kudam Dahi tatiganaban ti tao nga awan makwarkwarta na. Babaero pa, yakaskan ka. Ay, tatang, tulungan ako ma. Ay, no imbreak na kahustaon. Di mo ipilit ti bagay. Tas ikamot lang tayan ti parikaw.
Ay, kasano aglaan ngay tatang. Ay kagsapol ka na iti trabaho. Tapno mabayadan mo't lang ti adu nga utang mo. Tatang, Awan babain mo. Ay sus, sikati mo't utang kini Melissa. Ay, sikapay mo't nga raw ti lalaki. awag kamot nga awag si ka Jenny. Nyalaki din aya. Naa, tasi ka pa iti makaungot ita. Iti pa napalabas nga aldaw nga urayak iti text mo. Anya ti kasapulam? Kwarta manen? Nalipatam ka diti inkarim kanya? Awanen, di mo namnamaan nga dati maitid ko ken ka akwarta. Anya? Agbraitan, di na ko naawagan. Disturbo ka mat. Makapabannog tatang. Manungal dawon nga agtrab-trabaho ak. Ngamjak pa'y na kompleto ti ibayad ko kini Melissa. Ita, amo mong tirigat agsapol iti kwarta. Heartbroken lang aro din da tao. Mabannog pa'y mo't iti katatrabaho. Heartbroken mo ta sasawam dita. Sikati babaero. Ita, ibaga ma-heartbroken ka? Ha! Kalukuan! Tatang, sipod pa'y idi. Jak marik na ti support tayo kanyak. Kasano ko maasuportaran ka? Kat kasta mo ti aramid mo. Mangibabain ka mat. Anak dak tatang. Da kayo lang ti pamilyak. Kasta kayo pa'y. Uray anak ka. No kasta ti aramid mo. Talaga ang makangag ka kanyak. Saan mo't nga rin mabalin na suportarak ti kalukwam? Tatang, Biyag mo lang ti madadaol iti kasta nga aramidam. Ay, ala, agsagana ka kiti. Amangan kiti no maladaw kay ti trabaho. Doon yaman ti mapaspasama kiti biyag mo ita. Awan ti sabali a pabasulam. No di ti bagimlaan. Laglagi pam, dagiti inaramid mo iti kalabas. Ha, saan ka nga ag-feeling pa-victim dita? Ha! Anya laki, jay, aramidin tayo lang, nuan niya ti umnaw. Liklikan tayaw, ti anyaman na sulisaw, ang mabalain, ang mangitunda, iti pan nakadadaal, ti biyag tayaw, kakamsat. Anya laki, jay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, piman mat ni Mari Jess samare. Wan nga rod, Mari. Nagbayag akayat da nga agasawa ti maadan iti anak. Ngamni, naalisan ka nomat ni Jessa. Sayang nga rod Mari. Sana bali, saan pa'y siguro nga ita ti para kadakwada? Ay, adan tulad ta. No nakagagatumad nga mindaya ako Mari ta. Di na lamaanusan dagyan iti unag ti balay. Among mata ni Jessa, workaholic day jay. Di na kayat ti adalang iti unag ti balay da nga awan ar-aramidan na. Kayat na kat aggargaraw latta. Ay, sapay la kumatayin na nanamat ita. Tapno saan na maulit tinapasama ken kuwana. Ay na Mare, kasayaatan nga iinanampay lang amin. Ha? Bed rest, ako nada. Nalabas tumot namin ti kinagagat mo. Unay kan aya. Day tangarod mare. No saan tay mat ngamin nga agtrabaho kat awan maisaang. Si kakit dimot Mare, da kayo nga agasawa ti maawanan iti isaang? Oho, patyamat. Mangbanggad kayo adwa. Isu nga imposible no maawanan kayo. At dalat tamat amare, saan mat akanayon anawadwad? Sa bagay mat kiti ngamne,
Ti ibagbakan ka, inanampay lang amin tapno. Uwan mare, day ti pampanunutak ita. Sa anak man pa'y ngagtrabaho iti manuabulan. Agi na naakpay, mare. Nasaya tayo nga imbagam bakit. Aginanakaman pa yung amin dito balay. Ay, uwan ka di lakay. Sa anak pa'y ngagtrabaho. Nakasaritak matan ti busmi, idi na minsan pa'y nga aldaw. Kasta ka di. Kituan ah. Siyak pa lang ti makam mo agtrabaho. Dito ka lang balay. Maboring nga klakit di lakay. Anya nga tano kargaan tamanan ti istorta. Tapno aglako aklatan, ta sa anak kumamot ang maboring dito'y balay. Ha? Aglako aklatan lakay. Pangaasim, ta saan ka ko mga agkid-kid iti suggestion ko. Ala, huwag. Mayata kiti dahi nga imbagam bakit. Siya akong tag-purchase. Saan ka maring agpakalaing ama pa ni Jayle. Anya? Tutuan. Inton kuan, jak tumanan masiputan, napangkan. Saan nga rod lakay? Ag-purchase ka, tati aramida kat aglako laang. Anya laki di. Ay na, mare. Mayat day ta na banunod yung agasawa. Ha? May mayat pa yung aglago kalaangan. Tada ka lang dito balayo. Wan, mare. Aglako akpay laang. Ngamni ang mga nulab sa labsan nakto. Ang mga no saan kay to agumatang dito tersenak no kwa. Sika talaga, mare. Manipod pa idi aging gaita. Supportive kami akamarem. Sapay lang kumarod Promises. Dito yak to agumatang iti amin na masapsapo liya balay. Oh, Kat, kaano ka nga ro damang lukat ngay? Inton Lunes, mare. No Domingo, iso ti pa nag-purchase nila kay ko. Ta isukat nga rod ti aldaw, akaawan trabaho na. Okay, mare. Kompletuan nyo nga ro ti lako yun. Tapno ado ti umay gumatang. Un, mare. Kompleto, Ricardo. Ay, niya laki din. Amom lakay, nalabasak iti nga agdiskarga na Carlo itilako da itilugan da. Aglako dan sakit di manan. Kitaglako dalat ta bakit. Tikunamkit day, umapal da kadata. Gapulang ta nakita daan ng lukat ta iti istor, mang lukat da kanumanay. Talaga mga into lang da ti apal da. Anya ka din dahi ta nga ibagbagam bakit. Katpud no mat, napaglandakit di ang malagapal iso akas ta akong dila ako da kano. Sika talaga. Tila ibagbagam. Apay di kalat ta paibayan ni daya. Kitaglako dalat ta. Inton kwan, adamakang iti bagbagam, nariga tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga ura at damakangag. Total pudnumat. Ay, niya lakit din. Ay pangasim man, agulimag ka, nakababaing. Oh, nagsapa ka mat nantina. Wan, imayak anasapa, tada kayat ko nga ibagakan ka. Ha? Anya rin ka? Agkumari kayo mat ka ni Jessa, saan ka de? Pakibagambang kang kwa na. Nagalas ti ugali na, napagklandaman nagapal. Anya? Ay, anya ka din dayta nga ibagbagam si Katina. Naibagak dayta tamanula ang abulan tinapalabas manipod ng lukat kami iti istorme. Sa ita, kundila ako matan, just kida kita kaaruba. Anya? Si kakit dimot. Adda rason ni Jessa no apay akayat naman ng tiaglako. Saan nga minan ang makatrabaho? Iso ati panaglako na tinapanunot na. Tapno adamot ati pakakumikuman na. Oho, nagadulakit nga.
Ti kunamkit day, umapal da kada kami. Awanan bain a babae, awan pa'y nasayat nga ugali ti karuba. Ay, Jack, amukan ka, Tina. Basta, pakibagam ken kwa na, awanan bain. Pau, una yan da Tina. Ay, siya pa yung tagngar-ngariat, kaputi kasta ba nagsasauna? Wan nga rod, Mari. Noan niya laon ay ti pagsaksakitan tinakam na. Gapoy ti panaglukat da Jess ang agasawa ti istorda. Nasakitin na agam na, kaputa di na kaya ti maartapan. Ha? Nakarkaro man ang nagsakitin na agam na ita. Gapot, makit-kita na, amas ad-ado ti mapmapan gumatgatang iya ayan da Jessa, nga miti tersena na. Ay, wan Saan ang nakaskas da ang abasitan ti mapan gumatang iti istorda, gapot ang una iti lago da iya atina. Ay, wan, Mare, pudno day ta nga imbagam. Ado ti mangibagbagaan nangina kanuunay ti lako na. Katuan, agasam man, kasla 10 pesos ti ganansya na iti tunggal lako na. Wan nga rod, Mare. Dito pa'y lako na apansit kanton nga 18 pesos laang kini Jessa. 28 pesos kan kwa na. Nalabas sa panagpres-presyo da jay. Into no ba si ti gumatang, pabasulan na pa iti dadu mga da store na. Apay, maisuro na ayat iti tao no sa dino ti kaya da paggatangan, anya lakit din. Talaga na punuan ako ni Tidayja Jessa. Nagsakit at talaga tinakam ko kunkwana. Ha? Anya ka din dahil nga ibagbagam si Katina. Saan na ka mga anon jay tao ah? Agasam man, manungal daw nga 1 pulos ti may gimatang ditoy. Gaputa amin matandagi ti sigod a customer ko kat imakardan ijay. Anya? Siguro, kasta unay apan ang dadal dayjay at Jessa kanyak iti tattao. Iso kastuyan ti mapaspasamak. Saan ka man ngagsasaw iti kasta? No, da nakangag, kit indarom da ka. At nga raw, ti pamanagnag mo, dinadahal da ka. Ha? Talaga asaan ka ngagpampanunot si Katina? No, tutupan da ka, gapo iti kasta nga ramid mo, ay, makamo ka. Naglaing ka, mangipapan. Salbag ka. Anya, kat, basol ko nga rod, no apay nga awanan ti mayat amapan gumatang ija istor na. Dahil tangarod mare. Ay na, kasta una apong tutnaken ka. Awan mat ti makagapo. Una yan? Hanggang ba amon? Saan mo natutupan? Takas diya talaga ti ugali ni Tina. Ay saan? Anya saan ko atutupan, Mare? No aglablabas akit, anya aga po, abay-bay aklatan. Ha? Amok mo tagpakumbaba, ngam saan mat akanayon? No kasapulan alumaban akit lumaban. Gaputan no kas talatan akanayon, kas laiyad adda dati dakas nga ramid na. Ah, sa bagay, may punto ka, Mare. Iso asaan nga agsasauday di ati na itidyak magustuhan. Tanumaplang tilapayag ko. Ha? Saan nalakit di magustuhan kaya ramidak kankwana? Agla ko kalagta ka, di bakit? Di mo latta nga ikaskaso dagiti mangmangag mo nga ibagbaga ti karoba. Anya saan nga ikaskaso? Aglablabos da di atina. Diyak mat an-anuan. Basta naglako aklaang mat. Ngam ni, kas di matan ti mapan ni ibagbaga. Ha? Anya? Tiawanan bain. Maminsan pa'y atalaga nga damangag ko alablabi din na. Ha? Makaraman da yan. Bayam latta ka din bakit? Saan man alasaya at ti makiap-apa? Amok asaan anasayaat. Yung aglablabas mo nga minun. Ay, nako. Saan kumat nga an-anuan? Yung agkakanat ibagbaga na itilikliko da. Salbagkit di tikaskan kwa na akaruba. Papasulan na kit de, no aping awanan ti mayat amapan gumatang iti istor na. Anya lakit din atina.
Daytan ti ibagbagak mare. Nasingpot ni Jessa. Ngam lumaban mo't la dayjay no mabwisit iti kastaunay. Bayam, taikan na iti pagnakman na daya at tina. Luman na David tumat. Sa bagay matkit di Tapno saan amarwam. Ipabasol lang tumat ngamin iti sabali at tao, no apay nga awanan ti mayata gumatang ken kuan na. Siyempre, piliyan mo't ati tao no asino tinalaklaka tila ko na. Ay wan oray siyak mat ano ko Gumatang kakit di dita triple ti ganansya na, kadadama tinalaklaka tila ko na. Dayta nga rod. Nangina ti presyo ni Tina. Dayta ti makagapo no apay nga awanan ti gumatang ang jitersena na. Awan nga minitin na, ti kayat na, agad bumak na nga dagos. Ngam di na mo asaan na nasaya at nga strategy di aramidan na. Dagos apagbaknangan na ti kayat na. Ngam, triple ti kayat na ganan siya. Asino ngay mo ti mayat agumatang. Anya lakit din. Apay, anyat pa nagkit-kitam kanya. Mabuti nga ka ni Jessa no bilang laan. No way! What? Siyak kan na iti pagnakman? Amangan no isukit di kak iti pagnakman na Kundila kung tumatiloko. Apay nga min agas ta unay arurod mo ken kuan na. Gabo iti pa naglago na. Ay, kat. Naglago lang mat. Awan matidagis nga aramidan na gan ka. Anya nga awan? Manipod naglako ti awanan baen. Awanan ti mayat agumatang kanyak. Kitaan man dagiti lakok anatang nalungtot da pa yan. Ti kamatis ko nabuyukan. Ay! Basol ni Jessa no abay analungdot dagiti lakom. Kasta gadi? Katwan! Amok akas taunay ti panang dadaal na kanyak kadagiti tattao. Asigod agumat gatang ditoy. Tapno laeng umakar da iti paggatangan. Anya? Ay na! Uray idanon mo day taken kwa na. Awan bibiyang ko kaputapudno mat. What? Talagang agkarkarit na di babae Ay, diya ka mo no apay akas jay ni Tina. Aging ka ita, si kapay lang ti itudtudo na, nga aging basol. No apay asaan na malaglago dagiti lako na. Anya? Awan ngamin di nagmamaayan dagiti lako na, nang runa tinatang na. Basol na nakangingina mo ngamin ti pa nagpres-presyo na. Malabay amon, mare. Ay, dito ka man pala ang mare. Agbantay ka dito'y istor ko. Aglako ka, nga dagumatang. Oh, papanam ngay, mare. Addala pa panak mare, mabiit lang. Sakit din ti pabasulam, no apay nga awan gumatang ditoy. Awanan ka itibain si Katina. Pangasim, gusto ko man. Daytoy nalungtot akamatis mo. Iridis ko dita rupa makastoy. Anay ko! Pangasim, gusto ko man. Saan ka nga pababasol nga awan makagapuan niya, ha? Ibagam adinadaol ka iti tatmao? Iso nga awanan ti mayat agumatang kan ka? Kasta? Kwa Jessa, kun kunaklang day jay. Kunkunaklang tarupam! Nagululi makak iti manu alawas. Uray ado ti mangidandanon kanyak iti ibagbagham. Ngam aglablabas ka mat una yan. Basol mo no apay nga awanan ti umay gumatang ditoy. Gaputan nangina ka unay nga agpresyo iti lakom. Gaputa kayat mo ti dagos a panagbaknang. Anya? Sa ita, agitudo ka pa iti tao asaan da kamat nga nanuan, ha? Maminsan pa'y Tina. Maminsan pa'y talaga aluguban ka!
Gungo na ma. Gusto lang dahi tangay naramid daging ka. Tapnog nakam ka. Anya, Kurang pa ikiti ko maday tangay naramid ni Jessa king ka ah. unay kan, nagsakit lang arudan ti Rupa, gapo iti na may anday dya a babae. Ngam kastapay lang matibagam. Asawa na kuno. Asawa ka, ang san ko kanunungan dahi ta, saan na nasayat nga raramidam. Nyalaki day. Anya, Apay, di ka mabain. Aga pulang iti kasta nga ramin mo. Isaw, ti makagapaw no apay sugsugudin da ka dito'y balay nga ipungot kentong pain. Gunggunam kunak tumay. lakay. Ipabasol mong tumang ngamin iti sabali at tao. Ti sana nasayat mapaspasamak iti negosyo. Sana kasta ha? Isungawanan, ti mayat nga may gumatangin ka. Gapo iti nangina aprisyom. Kaya't mo mga ngamin kilata pa nagbak na. Anya nga ita, nag-expire kas kada malungtot nag itilakaw. Nyalaki din. Apay akas deti naramid mo bakit? Di ka lata binaybayan. Aha, makapauma. Ay, unay ka na ya. Tinungpak kan impungot ko iti kastawnay, tapno agnakam tawanan bain. Ti kayat na, isula ang taglako, tapno isula ang ti paggatangan ti tattao. Mala, gusto ko man day ta. Saan ko man amaulit ti panang sugod mo kinkwa na ijabalay da. Ay, nuulitan naman ang ati sumanao itilikliko da. Talagang ulitak ah, apay kit dinasaan. Anya? Alangan mat nga isula ang tinasayatan. Ha? Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay napaw! Naura man dya bye-bye, di ka paila bumangon mo. Anya laki din. Unay ka na yaminda. Bigbigat pa lang nagpig sa tangiwat mon. Ura lamang nga gidi bangir a barangay. Anton, sa anak nga agsaw-saw akastoy no amom kumamat yar aramidam. Agasa man day tang aramid mo. Minalam ka matan nga uminom iti arak. Iso ti makagapo no apay amaaldawan ka abumangon iti bigat. Ken saan kan ang makatrabaho. Ha? Awanan ti may nga bagas. Awanan ti eso amin dito'y balay. Ngam nakarelax ka kit din nakasta. Maturog ka ginggat kay kayat mo. Ala, Huston. Bumangon ako minda. Huston na ita pa nagngiwat mo. Nakababay ni ti karuba. Nito, amo na ti agbain. Ay, ti awanan bain. Amo matgayam ti agbain. Ngam no apay akanayon akasta ka. Anya lakit din. Ay napasensya ka kuman mare. Awan mat kwartak ita. Naranaam akimus at talaga. Ha? Mano lang amin ti masusweldo nila kay ko iti trabaho na. Dakkel ngamin ti maikalkaltas iti sweldo na gapo iti loan na. Kasta ka di mare? Ay, una yan ti kastoy. Awan mga min agpautang nga sa bali. Iso asika tinapanunot ko. Nungay mangsapol ka ngamin iti panggadam mare. Ah, Saan maten amaaw awer dagiti anak yo. Mabalin mat nga ipan mo idano ti aldaw ijay ayan ni katugangam. Tapno adda ikas na mga trabaho. wento mare. Manggedak to. Anya, umutang ka ko na, mare. Wen ko mamare. Awan ngamin pagabastumi italawas. Kitni, awan pa'y maswildo nila kay ko. Awan pa'y swildo na, ijay pakikons-constructionan na. Kasta ka di? Ay na, mare, pasensya ka. Awan may pautang ko ken ka. Jay sweldo kiti na panalawas ket inlalaki. Anya? Wen mare, inlalaki. Isong awan na bati. Ay, wen kaya. Apay nga nasaan ka, manggad? Kat mabalin mo matin trabaho. Ha? Saan mo tan ama awir di ubing nyo? Kwa? Mga
Manggad ka ngaming tapno saan ka mang namnamalang kinilakay mo. Kan saan ka mang namnamalang iti kwarta mautang mo. Ha? Datayo ang babae. Nasaysaya at lata na dabukod tayo ang kwarta. Iti kasta, numaawanan tayo iti abasto, kat awan pa'y sweldo at asawa tayo. O, di adda pag abasto. Si kakit dimot, Mare. Pudno ti bagbaga. Manggad ka ngamin. Uray siyak, Mare. Imay mat dito'y balay idi na minsan. Umut-utang, ngam saan ko a pinautangan. Ha? At damat timbubulsak angam. Ay, uray siya. At damat kwarta, ngam saan ko ngainikan? Unay matang. Tunggal umay di balay. Awan nakit umutang. Huwag nga rod. No apay mat ngamin asaan amang good. Iso pa nagdakilan ti bagina. Ngam saan nagtrabaho. Nagsaltumat gamin. Mang namnama lang iti mamartek nga asawa na. Dayta nga rod kat. Mamartek nila kay na. Nimindamot sa dot. Ay, anya lakit din. Kasanon nga, no awan pa'y sweldo nila kay na. Kat awan abastuda. Awan agpautang. Alangan asaan dan amangan. Tsaka mo, nagtaytayak pa iti panunot na tayo aminda. Kaslasan samot nga minan. Anya laki din. Ay na, pasensya ka kuman kumare, ngam awan mo't kwartak ita. Ha? Oray da kami, kat awan mo't laang abastumi. Saan tayo ngamin ang nagsweldo nila kay ko? Anya ka matan, Mare. Itak lang nga umutang kun ka. Anya nga italaang, Mare. Idi na minsan laang nga aldaw nga imay kamanan dito'y baray nga umut-utang. Ha? Mare, mabalin mo mat ngamin ang timanggad kat. Apay ngamin amang namnama ka lang kinilakay mo. Naimbag kumamot, ano saan nga mamarta ti asawam? Ay, manggad ka ngaminan. Adaw mo ti mabalin mo apanggadan di sentro. Lakit di kayat mo Awan nga rod, Mare. Awan talaga, nukas talaang. Alangan kit dimot, amang namnama ka lang iti mautang mo. No ngay awan, di saan kayon amangan. Ay, anya lakit din. Ay, katlapan ka pala umutang iti tersena ni nanapiling abakad. Dayta ka man ako nakon. Pasig lang nga utangan. Adun ti utang ko ijay tersena na. Iso asigurado asaanan amang tudday jay. Padasem ngamin No kayat mo, sikan ti mapan! Anya? Basol mo amin dayto Anton. Manulang ti masisweldo mi ti trabahom. Nga maalampay laeng nga igat-gatang iti arak kas kadano anya di taabisyom. Anya ka din na kita nga ibagbagam. Naminsanak lang ba't nagimatang iti arak. Manumula da jayan nga. Ha? Nakunam amanulang ti masusweldok iti trabaho. O di manggad ka kumamot. Saan mo ito narumbang awirin pa iti ubeng? Anya? Na talamang namnama ti amom. Nilakit din. Niminda ti sumungad Ay na, sigurado nga umay manin umutang dayta. Ay, isarak ti rida wakas to Payman no anyat makunana. Kumaray! Kumaray! Ilukatan na kumamot dun Amok nga da ka di taunan. Oray ditam. Amok aday talamanin umay umutang ti aramidem. Kwarta manin ti ibagam. Nakalukat mo tiri daw yung ita. Nung napasungadan na klang, insaramutan. Di pa'y la pumanaw ti salbag. Saan ka nga ilukatan? Uray agan ano ka? Di ka ka mapanmanggad tada kwartam. Saan aday ta umutang lang tamong? Mala, inak nga rudan, no saan nak nga ilukatan, Maray. Inakaon. Inkalaeng.
Anya? Insaram ni Minday tiri daw, kumare. Aywan, Mare. Ay, amuklat tangaminan ko. Basta umay ijay balay, awan lakit umutang. Dahil tangarod ken. Manun adaras nga imbagakan kwa na amangged, tasaan meten ama aw-awer dagiti anak da, ngam awan latamat. Ay, nagpunipunan nga rod ti sadot sa albaga babae. Saan mat apan nakibiyang? Ngam no kastay ngamin nga addaan na, ibirok ko maati pagsayatan mo. Ay, wala. Alang ang titimat. Naimbag ko man o attorney nila kay na tayso. Mabaling agtugtugoy tagmalmalam. Ah? Anya lakit ta atornin, Mare. At man, sakto pa nga awan anak na, kat makitang dana, isuntogi din. Iso ano umaymat kan ka nga umutang manen, makaammo ka matan. Ay, kat haramidag tumatan iti kasi iti naramid mo. Isara kitiri daw. Anya laki din. Aday tangan pa'y sumanan ni Minda. Sumungsungan. Medyo adayo pa lang. Yung masigurado kung umaymanan umutang ti loko. Aramidak mamatikas lay tinaramid ni Mari Openg. Isara kastoy. Anya ka matan, kumare? Napasungadan naklang, insaram matan tiri daw mo. Maikat ti kinabaklak mo kastilang. Paliwak man ti boses ko. Awan ni kumarem. Nagtalawin. Anya? Ay, una yan. Kadala ko maibagak kan kwa na. Awan nga road. At na pa na. Saan mo nga ipilit? Yan laki din. Anya? Ala, umanaw kan. Tapno saan mo amang nagtisa na rumbang. Madama kami kin ni bakit ko. Ngamday tala umay agsapsapul iti tao tar aramidam. Ala, pasensya kan ano asino ka. Inangarudan. Ala, ingkan. Saan kan ngagsubsubli dito eh? Anya, insaraan ta ka itiri daw ko na. Wen mare, nalabos sa kinaimot da. Anya, Sumungsungad ak pailaan, ngam insarada kit din tiri daw da. Ay, una yun akin na alas ti ugali da mare. amangan kit dimot kami, no amo da mapan kamanin umutang kadakwada. Anya? Ay namare, isusiguro akasta nga isirsiraan da kan itiri daw. Gaputa day ta kanayon ti adda iti panunot da. Ha? Kanayon da panunuton nga umutang kamanan, nga lakit din. Ay, salbag kit de. Salbag tumanay inton madamdama. Ako ungat ka manan minda. Ang lakit din na ya. Kasano ka sa anak nga gungat akastoy? Nabartag ka manan. Awan lang arud ti aminan. Maramid mo pa ilang ti agbartag. Una yun ay ati kastoy. Di ka kalimadanakan ba kay? Nakiinumak lang. Saan ko akwarta tingkatang may ti arak? Ay na, uray pay. Makapapungtot ka nga asawa. Awan sir-sirbem. Sana ola da serbina. Apeng ibagam nga awan serbik. Itid ko namin kanang kaamat matgata. Sana ya? Ha? Itid ko amin. Saan mo lang amo ti mga budget. Isa kanahin tayo ang maawanan. Apay no manggid ka kumaman. O di saan ka kumanga umanungat. Takasta. Anya? Sakpay lang mati pangibagam nga awan serbina. Hindi to ta saan mo mata salunsudan di ta bagim no damot serbem. Langit din. Ne, bigaton nga masan pailangan nakariing ni Anton. Anton! Apayasan ka pailangan nga bumangon dita! Aldawan! Nauram ton jabaybay! Ne, apayakas lasan nga umang angas ti loko. Ay na,
Nalipatan lang samot ti umangas. Gapoy tinalaw sa bartag na. Ay, inakiti ka aruba. Agkidawak iti tulong da. Nimindaman day tagdardaras asumungan. Sigurado nga umay manin umutang tiloko. Darasak nga isiratirita wakastoy. Mare, ada ka di taunag. Ada ngam awan may pautang ko kan ka. Salbag ka. Mare, pangaasim kumamatan Ilukat mo no ada ka. Nita, awan lang arudan tagsasaw. Di pa ila pumanaw ti salbag a babae. Sigurado mo't lang a kwarta ti ibaga na dita. Iso akasayaatan agyakon ilukatan itiri daw. Marwam mo't. Na. Naim paglakit din. Tanapasungatak tawanan bay na minta. Iso dahi ito yung turong dito balay. Isa ka dagos dito. Mare, ada ka di taunag. Manigas ka dyan. Awan may pautang ko kayo kasalpag ka. Pangaasim kumamatan Ilukatan nak. Sa anak mo't nga umutang kat. Oho, imposible mat Anya ko mati umayam dito no saan nga umutang. Ha, awan latam mo. Ay na, kasla nakalukat materi daw. Tay sumusungad Ay, talagang sakit din awan tao. Ay na, sino ay nga tanti tumulong kanyak. Nakariing nga tanti asawa. Ay na, naibaglakit din tada ka, Mare. Ha? Apay, Mare. Kasla na bang banog ka? Nagapam. Di taman ka aruba, Mare. Ngam awan pulos nang ilukat kanya kitiri daw. Ha? Pangasim man ko, Mare. Tulungan na. Ipantan nila kay Kuya Hospital. Kasla nalipatan ang samat ng ti umangas. Anya? Ay, anyat kahit mo sawan. Nalaos nga min ti bartak na idirabi Itay bigat. Kasla saan matan nga umangangas. Isuan na panak di ta karuma. Ngam awan ti uray may sanang ilukat itiri daw na. Ay, daay ta kati bagbagak. Isu asaan da ka nga inlukatan itiri daw. Gaputa pagarup da siguro nga umutang ka. Ay, kita ang manday ta. Uray emergency. Pagarup da nga umutang ka. Isu asaan da kan nga ilukatan itiri daw. Anya? Ala, ayabak nila kay ko tayo kitaan ti asawam. Ay na, agyaman akta nakariing kamatlangan. Kunaklakit din, matuluyan kan lakay. Anya, si kakit timot minda. Napukawan na lang iti puot. Sa anak pa yamatay. Anya lakit din. Numakarwar ka dito ospital, ingka mana ni Jayan dagiti manginom ababarkada am ta uminom kayon tumanan. Anya, Agyaman ka, tadapay ni Mary Lydia kanti asawa na anang tulong kanyak. Iso anay panda ka dagos dito Iso lang ti saan anang isaray tiri daw kanyak. apay nga ro dagiti kumari madaduma. Inseranda ka. Wen nga rod. Oh, kita mo na ita. Ipagarup na siguro nga umutang ka. Iso asanda ka ngayon lokatan. Inseranda ka kitday. Anya lakit day. Ay na Mare, pasensya ka kuman idi may kaidya balay Ah, Pagarup ko ngamin nga umay ka umutang. Iso nga inseraan ka itiri daw. Jakmat ang mga emergency gayam. ayos laang Mare. Amuklatan. Si kamang amin. Tunggal umay ka balay, umay ka umutang. Kwarta ka na ayon ti bagam.
Daytan, tibagbagakin ka. Manggad ka man mo ngamin. Tapno saan ka amang namnama iti utang. Kensweldo nila kay mo. Mari. Tapno saan apagarupan dagiti tattao at tunggal mapan ka iti babbalay da. Kwarta ti mapan mo ibaga. Nga uray emergency mo gayam. Wen, Mari. Marugita. Manggad akon. Anyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.